Normal kan yam ka nasdial content baro any lingua seme biya kamal kan waro 9 TV channel banarach katin content lat karodien guaseme tin banaling ka bukor palping kaliang dien banarach katin content churian lat don't worry kurela walgak ka kore dana ci tuɔɔk wasin ci deni SSPD abla deni kiir mayardit shiga chubre wikeja la kuumɛ SPLA IO chicken wite koni kan ka kap shiga jantan la charo itin ko be kuumɛ SSPD ko berech men ci to gwas me jana lawal gak charge book cha facility ni tinten wana mo la dwel akawang kiir mayardit reform mi cha non ka chala ne ideal la dini SSPDF dini kiir mayardit ken ka shop dire which ke reform mi chalat dini SPLA IO report chikalat gwasame ka shanka ngwan ka pairo ron kina dangro wirjan dangro bakel kata ngwan la 4 PM katiang ideni SSPDF chicken which chicken book ka artillery committed it ka chicken book kerenial kajan mi shirkana me wacha civilian cha muy kabot ideni SSPDF chicken nerwan dengan umay bot ke chicken chicken ganak chicken te chicken ka wang market chicken ay wang everything you can destroy it and gwase dane sha dini SSPDF chakalatin ngai kone dini SSPDF te kone ya kaf dini SPLA IO la dini SSPDF ke dini konte ngai kone ya sha kaf dini SPLA IO gwade dane sha pajut cha kaf kan gosin kokien kan shakalat duele ke chakayen so kukuja mone ideni SSPDF te chakap ka wat te chakap ka UI te chakap ka pajut chakala dari dwel tato so gani diti kuma kiir mayardit gwada ante gaten chaka book according to report ana shala da kuma SPLA IO kana dialo konde chakap kan wankur gwase dana shi kore tuɔɔktin shi SPLA IO shi kana report no ne diale kon chaga na kandial chigri har kandial taram ngoteka so na me a just lodge ke set because nere chakap telaji tite la pau ke prisoner of war me ba ko nak yo jangai kondial la the same tactic cha use me dan kanasar deni SPDF wade kan ngaje no teke deni kene cha ka me ji korme to kanasar ngai kona
kore ti to nasser da de ni SSPDF cha ka kepene te kam karare te jen me ti to ki kiir ti ben bong na jen karenel ala gor jen naga kandi al kel be chu tel ne te ba lar no te ne kende chicken so la kana je ka lo buar lo ngono ba wo cha de ni SSPDF cha ka kep Nuer wai ami jala kana lo kana gor bu kana nak ba chu ne to nake de ni SPLA IO. So a tactic a system use can me use kiir mayardit. So na me ami chora lat. Cha report no cha de ni dial de ni SSPDF dial te ko ne cha ka de ni SPLA IO cha ka nek ene ken de ni kiir mayardit report me men jana na chalat. Ka kor kana makana tuɔɔk ka shankaro ka pyro cha SSPDF aircraft la ni alien gunship cha organization cha MSF kula la hospital let ketin ke dol wala let ketin ka lanken ikana bogonelo logor go nakan patient dial nakan ramten wen ma ngai kon dial en kuma min next civilian ke muku targane fon duel wal ngai ke they know that there are patient in there but ma gor kono beken kan nakan dial chukan bok ka kor sha patient sha ke evacuate ke sha ka wuch duel wal shu facility ke dol walanta na tan won jay pel ko chala gwam ko targa da kuma kiir mayardit ko ena mse me dan ngai ko ne shikan lar shikan daga ne dor shal keme fangak we all know la kana gor be kan ne ko yikan goro te enen Nuer civilian shikan bete ka access ka medical ka dol wal ngai ko ne dol wal save a life many life save ne content tamu ka bod wankur save ne ko na garti ne ton ngot ka kwa save ne ko na la mentor weni en dap ka gad save ne ton kon tela dong ne dit ene dial ko kenden ta chronic disease kwa ka save am save so mo mishanen kwa target ne a systematic way in use kiir mayardit use a tactic me ku naga na dul wal ala tool jen ngore be loinat be jiääk so kujamo pinati gishu ka jen kui kuma kiir mayardit so right now murai kono no kum kiir mayardit ngule damo kalo no land let the great damage so chicken humanitarian chicken allow no there we ka jen area chicken no no tere ko kene delat so that is how kiir mayardit operate medela riporanyam kamanan shora lat te kiir mayardit kumede ene diadan ko ontela deini ken la deini SSPDF te chakap chicken kanak gwade shiga bokten chicken dul ga liu chicken wang no chicken dial kanak ka jeri podan chano banyaw lu njokay report dien mbialing ene yatamal